Oformeni 33 kontrolni stanici za vypitovanie ispravnosti tých vážnych priključných mašinoch na celej teritoriji Srbiji i to v väčšini poľnohospodárskych služboch, jak i u jedných poľnohospodárskych školoch i fakultetoch. Jedna z njih i u poľnohospodárskej službi Zombor. Oprema napravena, porihtana u aprilu mešacu, takže sme ljem probovali, jak še to robi, bo teraz sezona robotov, takže думаме, že najveće še bude robic, i mi to budemo robić u našem edukativnom centru u Zombore i po naseljenih mestov u toj 4 opštinoh. Думам, že не буде ніякого проблему, zato že ljudям isto interesantne da to napravija i da vidza co može biti vypraviť na svojich mašinoch, da i meni sredstva potroša, a i da i da dobiju co kvalitetnejšu zaštitu. O ekonomskih, ekologijnih i zdravstvenih efektoh kontroli ne treba ani bešedovac. Opština Kula pripadla fachovcom zo Zomboru i parastom zo tej opštini bud zajavene, kedy im fachovci so mobilným pošorenjom pridu kontrolovať spiskačky.